Islam di budayana. Cek sakrosa, ayo ambui jaga pentana, cek ngaceri sedek sopana. Yuk pikir kendung kale mon video nak kake se apen tak pekus iyo latih kiai masa kake tak todus sengak ngestete. Bentara semsanunto mak pas yang kepeloco tak pas langsung tegur malah yang ke penghibur apen tak perencuba malah jen kele. Islam pun menganjurkan untuk aja gelisan apen tak kotu sopan beretika Al-Quran apen tak kotu sopan beretika Al-Quran. Reng mature kentan Islam di budayana. Cek sakrosak, ayo ambui jaga pentana, cek ngaceri